jewe ku gatwe kiwanje nemera ko mariage urushako atari itegeko ntago abantu bose baremewe kugira mariage abantu bose hari abantu bose ntibaremewe kugira mariage hari umuntu yandikiwe ko azovuka kuva kiri mu nda akiri urusoro matter of fact akandikirwa yuko ebana azorondoka nk'umusenyi wo ku kiyaga normal nundi ukuntu ahise yumirwa reka nkubwire impamvu ugiye kubiraba abantu bose batakoze urushako cyangwa batakoze mariage bose ntago ari abapatiri abafurera ntago ari abamase wapi hari umuntu agahitamo gutyo gusa wapi juste le fait yuko iyo envie ntayafise kandi utavuga ngo ni bya bindi bigezweho ubunye byo kuvuga ngo gukundana ngo bari mu juste ko iyo envie yo kumva ko adashaka gushaka kandi mare fact bikagutuma genda guha nk'akarorero hari abantu ubona batashatswe canke batashatse tout simplement ukabona ukuntu babayeho muri kamere yabo n'ingene bateye mu buzima busanzwe ukavuga uti wowe uja gushaka cyangwa ugashakwa byari kuba bibi ukavuga ati Imana yaguhezagije ibintu izi neza ko iyo haza kuba harimo undi muntu mu bisharinga ebana natwe famille ntitwari kubona pe wewe wemera ko gushaka ari ngombwa cyangwa atari ngombwa ntago ari ngombwa ndashaka unsobanurire sibyo unsobanura muri ubu buryo gushaka iyo ni mariage yego yo kubana umugore n'umugabo nanjye numva ko atari ngombwa ahubwo se numva ko atari ngombwa kuko uri mu bashatse ariko ndi mu bashatse kandi bashatse neza kandi bashatse neza bashatse uri muratanga ubutumwa noneho ndi mu bashatse ariko share, comment, like and subscribe on Emelito TV. Reka nguikaze wowe ukurikira Emelito TV nkugira ngo ibintu byose ni fresh sana usene baruta party nyina taka bwana. Sio. Ya murabizi tujya tugana byinshi bitandukanye tugera muri topics zitandukanye cyane cyane muri social life. Ibintu bituganira cyane cyane ni ibintu tugaruka mu buzima bwa buri munsi tubamo bwa ari byo unyuramo ari byo bagenzi bawe unyuramo ukibaza ukavuga uti akose ibintu igisobanuro cyabyo ni iki ese ubundi kubera iki hari ibintu tukavuga ngo ibintu bigomba kubaho cyangwa ntago bigomba kubaho. Sasa rero ntago dutinda reka baze nkubwira ngo turi kumwe nabo abenshi murabizi kwanza iyi YouTube ndayipininga uyu munsi kabisa Tiro Jamama ageze hangara tugira ati ndabasohoza kabisa maze menye ko bimeze ubwo no kuvuga ngo niba subscribinga kuri Emelito TV subscribinga kuri Tiro Jamama twese tubishuti aba subscribers bagenda bamenye ibyahari bamenye n'ibya hano ibintu bigende neza cyane. Hanyuma sasa ndi kumwe n'umu legend wingwe murabizi turakorana turi kumwe muri munsi akenshi tugana byinshi murabizi ko uyu nagakira umushyitsi yamaze kuba umusango ahubwo azajya tumira benshi nta wundi bamwita Gisa bimeze bite bisawa sawa ibintu n'amahoro cyane n'amahoro. Hanyuma rero ladies first ubwo ngubwo ndashaka kugira ngo mbaze numve vibe arimo kugira ngo twumve niba ari uyu munsi ari butubwire ibyo tugomba kumva kabisa. Ariko yifashe mu n'umushyitsi mugomba kunyakira nago ajya yiburira uyu nguyu araza kumusobanukirwa. Hello, hi. How are you guys? I'm good. Ndabaramukije aba shumi ba Emelito TV. Hello, this is Tiro. Anyibukije umugabo bitaga Willy yigeze gukora ikiganiro na Tiro. Ari cyonje ikiganiro. Willy na Tiro. Kiriya kiganiro nakibonye. Reka shashe yamuteye isoni. Yamuteye isoni uzi ukuntu umva naramubwiye nti reka basi njye nyira twatundi tw'abakecuru gutya yagenda. Nirebeshwe hasi basi kugira urungu intumbwira uje akariro yari afise sinarinzi ko yobura ikintu ambwira narabaye disi icyo kiganiro rwose kiraryoshye uzagira amatsiko yo gukireba mva ahubwo ubunye ahubwo no kubwira abantu bo muri Emelito TV abantu muzi ko muri abafana je ndakira abafana bakaza bakantera umutoma
nkabaha umwanya wawo wihariye pe wo kuvuga iki nagasigma yashyizeho niba urimo urashaka umukunzi bimeze bite oya ndarengana do nese gufata abasore b'abandi ukabarwaza oya nabagwajije iki se bakajya wa muhungu yararwaye no kuvuga biramunanira ako nta muntu nagwajije jewe kubera yuko ntawe nahamagaye yagize hémorragie interne yagize hémorragie interne none nk'ubu nkawe dufate par exemple uhura n'umuntu nkawe nk'umunyamakuru urashobora guhura nk'umufana akavuga oh my god je ndakunda ibikorwa byawe ibikindi buri munsi agahora yifuza kubona nde Marito noneho uwo munsi rimwe bitavuze ngo ntabizi yuko uwatse canke ari nk'ikindi kintu kandi utari kurana ushobora no kutabona uwatse ugashobora kubona ni singo mugabo utari kurashakisha uravyumva kwaye uhura n'umuntu kandi yishimiye ibyo ukora genuinely kubera ko n'abatwanga somehow uragenda ukifuka mu jisho mugabo kamuramusa akamusohoza kuki ubu yabikweretse akanabyisabira akagusaba umwanya akavuga ati mbabarira niyo yaba iminota 2 yonyine wayimwima gute ubwo ibyo bintu ntabwo ari abakobwa bose babikora hari ubwira mbabarira umunota umwe akakubwira genda aho bakumva urimo uramutera umwanya oya ni façon abantu bareactinga kuri ico kintu nka kuriya je namuhaye umwanya bashobora kushaka bavuga ati none wowe uhagaze wowe uri mu biki gute kuko nta kiganiro kirambuye twaba twaragiranye kugira ngo ndamuhe ama false hopes nuko namwakiriye nk'iki nk'umufana nkamubwira nti urisanzuye next time nitunahura no mwibarabara ntuzutinye kuramutsa umuntu ngo ni ubustari bwinshi bundi abantu mwabaye mute ibyavuze nibyo ni ukuri kw'Imana no uragenda urabizi ko ubufise abantu bagufollowinga uvuze ko ufise abafana gute umufana kubwira ngo mwifotoze mukanka azif ntabwo ari byo kandi ari kugiza uwo muntu niwe exactly my point intebe wicaye no se uriya muhungu we mwahuriye nta hantu ntiyakubwiye yuko uriya munsi niwo munsi twari duhubonanye gutya ubundi agusaba ikiganiro ubundi twajya we ubwiwe according to him and I quote yavuga ati maze igihe kinini cyane ndakuraba hehe kuri social media kuri TikTok nkakuraba uri kuri pano nkaba ndi mu gishanga ubundi muri comment tuhita mu gishanga muri TikTok abantu baje kuri TikTok barahizi ntituhita muri comment section tuhita muri mu gishanga mu gishanga niho biba byahiye kabisa uvuga ibyo ushaka nka leta okay rero araza aravuga ati jewe kabisa ibintu bimeze gutya na gutya ariko umuhungu kuko hari abantu babapinze abapinga akagenda akagupinga akavuga ati genda ni ibiki birenze ukora jewe ntukora yego cyane umuntu kugira ngo acike kuri urwo rwego rwo kumva atakubwira how amerewe towards you nuko haba hari ikintu kimurimo aguma avuga ati man n'ubundi niki cyansumbije nta kintu ansumbye icyo kintu kitwishe harimo ikintu cy'ububye none se izina ryawe sinzi ukuntu ndivuga vuga tiro rya mama cyangwa tiro rya mama tiro rya mama tiro rya mama nta n iriho tiro rya mama irya mama iriya n ijaho n'ibihari mama ni mama mu gifaransa kujya kwa mama mu gifaransa ni tiro rya mama tiro rya mama tiro rya mama tiro rya mama ariko ushobora kuvuga tiro short time ukareka gushiraho ngo tiro kenshi biramucanga ugahita avuga ngo tiro rya mama wawe canke rya mama wiwe nanjye ntiyashize iminsi nanjye mubonye kuri TikTok nawe ushaka kwitira tiro rya papa oya ndavuga njyewe ntihashize igihe kinini nanjye mpuye n'umuntu tiro rya mama kuri TikTok ndavuga akora iki ndareba ariko ibyo ibyatumye njyewe niyabonesha ni ukubera uturirimbo uturirimbo na makeup my friend makeup uziko nta makeup mba niteye aravuze ngo nta makeup nari numvise ngo na makeup nari ngiye kuvuga navuze nta cyangwa na ndabizi se wavuze ngo iki ayisatuma nibagirwa kuko nta makeup bafite ntayo mba kuri TikTok ntayo mba n'ubwiza bwe gusa buriya
okay avivuye yes kuba dukurikira rero uyu nguyu nta wundi rero ni Noella aka Tiro rya mama kuba mukurikira kuri TikTok kuri YouTube hanyuma na Gisato turi kumwe buri munsi ngufitiye inkuru nziza we n'umuryango wawe niba wifuza kugabanya imihangayiko cyane cyane ku bijyanye n'amikoro y'ejo hazaza ukuri nyako nuko akabando k'iminsi gace bwakibona tegura rero ejo hazaza hawe uyu munsi Trifine aragufasha kurebera hamwe ibigendanye n'umutungo wawe ndetse no kubyaza umusaruro uko bikwiye kubona ubwishingizi bw'ubuzima ubw'indwara zikomeye n'ubw'ubumuga ibizwi nka life insurance kubona ubwishingizi bw'ubuvuzi n'amenyo kubona ubwishingizi bw'ingendo supervisa n'ubw'abashyitsi kubona ubwishingizi bw'amatsinda n'ubw'ibigo kumenya ibijyanye n'inguzanyo ndetse no kugura inzu gushaka ibisubizo ku bafite imyenda ibijyanye na konte zo kuzigama no gushora imari zifite inyungu zisumbuyeho akarusho guhabwa amakuru kuri izo serivisi zose nkubwiye n'ubuntu umukiriya nta na kimwe asabwa kwishyura hamagara cyangwa se ukoresha WhatsApp kuri 613 413 766 cyangwa se utwandikire kuri email erega ubuzima bwitwa ubuzima no kuri muzima nitwa Trifine ya Rwema ndo financial advisor. Hey guys, my name is Eric Micah. Dukora ibijyanye n'ama-investissement abyara inyungu, amasirance yose y'ubuzima. Dukora muri Canada yose na Etazi Unidos. Insurance, investments, mortgages, getting into houses, all of the above, and me and my team have been, dedicated over the past 10 years to making, those dreams come true for our clients. Uri umuntu ukunda kwikorera ku giti cyawe? Uri umunyeshuri ushaka akazi kakunganira? Uri umubyeyi urambe no gusiga abana bawe mu rugo? Uri umukozi ufite akandi kazi ariko ukeneye akandi kazi ka kabiri? Twagufasha. We're offering training to advisors who might want to get licensed in this industry. And most importantly, we're helping families just get into better overall financial shape and solving some of the main issues Canadians are facing today. Turagufasha, tukakwereka uburyo ubyiga ukabona lisansi itangwa na guverinoma. Wowe rero ukeneye ko tugufasha, hamagara kuri nimero. Ko dukunda rero reka babwire ngo mukomeze mugubwe neza cyane abamaze gusubscribinga reka tubwire ngo asante sana much respect hanyuma ku muntu utara subscribinga akireba kino kiganiro urabura iki niki wasabye ngo kibure ko ntacyo twakwimye niba uri na single tuzagushangira singling ibintu bigende neza cyane niba nabwo ibintu bimeze neza tuzagusabira umugisha ariko nta kintu uzatuburana ngo no kuva rero ngo abantu badukurikira akenshi gisawe muzayimubona turi kumwe kenshi ariko tugenda dukora zitandukanye n'ibindi agira gucyara kuntu muzatubona twese turi batatu kuko hari ibyo tuba dushaka kugira ngo tubagezeho kandi full package as nkuko mubishaka as your wish. So hari ikintu kimwe nakomeje nibaza kenshi kiba mu buzima bwacu tubamo bwa buri munsi kigasa nkaho cyabaye nk'itegeko cyangwa nk'iturufu ryo kugira ngo abantu bakoreshwe ibyo badashaka. Ndavuga nti tuzafata umwanya tubiganireho ntago ndi buce ku ruhande ndakubita mbangura nibaza muri mwebwe iyo mubonye ubuzima bw'abantu bafite ukuntu bahitamo ibintu cyane cyane nko muri bino bihugu mu murabizi yuko biroroshye hano ntago ari topic ariko mu bihugu byacu byo muri Afrika it's a topic. Gushaka mubona ari ngombwa ku muntu wumva yuko atari ngombwa cyangwa se muri society bisanzwe urushaka gushaka umugore gushaka umugabo mubona ari ngombwa? Reka mbere kuri akurambonera ladies first. Erega mwimirijwe imbere nisi byahindutse ra mwimirijwe imbere ni mwebwe tugomba kubaha kurusha ubuze ntandi Nice makeup. Oya ubwo iryo bakwenda ritanze gisa karita umupira kawutangira yemerewe nabyo urabyemera ari wowe ubimpaye ari wowe ubivuze nyene ngaho tungiriza warubajije ngo niba gushaka ari ngombwa ku muhungu nkanjye ndabona gushaka umuntu adashatse buriya nabagiye kuba padiri. Ibyo ni ibya Paulo. Paulo yaravuze ngo gushaka ni byiza wapana gushaka uvuze kurongora ariko ubwo n'urushako n'ubundi aravuga ati ni byiza ariko ubishoboye bikaba byiza cyane utabikoze. Wait sibyo uvuze ngo iki? Wait rero abantu batemera abantu badasoma biriya bitambareba si question kudasoma bibiliya ni question kudato
ahubwo njyewe naringize ngo yo kudataha utabishoboye Eh. akumva yabyihangana nabwo nta kibazo. ariko se wemeranya na Paul ibyo yavuze erega ntabwo aremera ibyo ngibyo jewe ku gatwe kiwanje nemera ko mariage urushako atari itegeko. Ntabwo abantu bose baremewe kugira mariage. Abantu bose hari abantu bose ntibaremewe kugira mariage. Hari umuntu yandikiwe ko azovuka kuva akiri mu nda akiri urusoro matter of fact akandikirwa yuko ebana azorondoka nk'umusenyi wo ku kiyaga normal n'ubundi ahise yumirwa reka nkubwire impamvu kubera ko ugiye kubiraba abantu bose batakoze urushako cyangwa batakoze mariage bose ntabwo ari abapatiri abafurera ntabwo ari abamaseri wapi hari umuntu agahitamo gutyo gusa ego wapi juste le fait yuko iyo envie ntayafise kandi utavuga ngo ni bya bindi bigezweho ubunye byo kuvuga ngo gukundana ngo bari mu juste ko iyo envie yo kumva ko adashaka gushaka kandi matter fact bikagutuma genda guha nk'akarorero. Hari abantu ubona batashatswe canke batashatse tout simplement ukabona ukuntu babayeho muri kamere yabo n'ingene bateye mu buzima busanzwe ukavuga uti wowe yuja gushaka cyangwa ugashakwa byari kuba bibi. Ukavuga ati Imana yaguhezagije ibintu izi neza ko iyo haza kuba harimo undi muntu mu bisharinga ebana natwe famille ntitwari kukubona pe. wewe wemera ko gushaka ari ngombwa cyangwa atari ngombwa? Ntago ari ngombwa. Ndashaka unsobanurire sibyo unsobanura muri ubu buryo. Gushaka iyo ni mariage yego yego yo kubana umugore n'umugabo. Nanjye numva ko atari ngombwa ahubwo se numva ko atari ngombwa kuko uri mu bashatse ariko ndi mu bashatse kandi bashatse neza kandi bashatse neza bashatse akomeje uri muratanga ubutumwa noneho ndi mu bashatse ariko ntibivuga ko buri muntu wese agomba gushaka sibyo nuko bivuga kuko hari inyungu zo gushaka ahubwo wari kumbwira izo nyungu wabonye ko icyo udashaka ko abandi bazibona ahubwo wari kuko inyungu zanjye sizo abandi bashobora kubona izabo. Moshere inyungu njyewe nabona mu rushako wenda abandi ntibazibona cyangwa uko nzibona nziha valeur ko batazibona uko mbona benshi badashaka. ariko nanone abadashaka hari abantu baba biribitse ntabwo biba bisobanuye yuko yaretse gushaka kubera ko atabyashaka. Hari abantu bareka gushaka hari abantu I quote hari abantu bareka gushaka kubera agakuku. Murabizi cyane agakuku influence bad influence agakungu sinzi ukuntu akaba ari bwo bituma bashaka. No hari igihe ushaka kubera pressure yego voilà kubera yuko ikigari bose mu bantu mwahora mugendana bose baragiye hasigaye wowe none urasigaye kubera iki? Nibyo bisigaye binaba actually matter fact nibyo bisigaye ku bakobwa noneho bahita avuga ati umva uyu mwaka we noneho atangira kubara umuntu bazabana ataramubona. No abakobwa ariko biri different kujya Imana yaturemye different nje ku gatwe kiwanje still numva kabisa twese ntitwandikiwe kubaka. Ariko nge ndashaka kugira ngo abantu bumve neza urushako tuvuga ni ukubana k'umugore n'umugabo whether barasezeranye batarasezeranye ariko wiyangaje mu kubana n'umugore cyangwa se wiyangaje mu kubana n'umugabo icyo ngicyo tubyita urushako mwabanye kuko muzagera igihe muvuga wenda ngo turabyaye tugize gute. Hari abantu bavuga bati njyewe I'll be in a relationship as having a girlfriend or boyfriend. Wa muntu nguma mu buzima bwanjye akaguma mu buzima bwe nta kintu na kimwe twenda guhurizaho nka minding my business akaminding his business or her business. Ibyo bitandukanye n'urushako turimo kuvuga. Urushako turimo kuvuga ni handi uvuga ngo njyewe ndi umugabo ndashaka umugore tugiye kubana tuzabyare turere
ibyo nibyo uri kuvuga niba ari ngombwa. Rero ntabwo ndimo kwiyumvisha uburyo murimo kumbwira ngo murabona atari ngombwa. Si ngombwa pe, kubera ko ugiye kubiraba hari abantu babyita kuba family oriented. Akubwira ko bakuze iwabo bazi ko urushako it's top tier, ni ikintu cyambere, ari itegeko. Urumva, kandi ubwo bivanya culture z'abantu. N'abandi bakubwira ati twebwe dufite freedom mu rugo, ntago nk'umubyeyi ntago nshaka gufosinga umwana kwiyumvamwo ko ari itegeko kurongorwa cyangwa se kurongora. Niho ikibazo c'abagenzi bubu kiri, kubera ko one, hari abagenda kubaka kuko kumbure muri bo barageze pressure. Urumva, two, hari abajya kubaka kubera pressure y'ababyeyi bakagombye kuba batagushizeho pressure, ariko this time around it's totally different. Nibo bakurungika arakubwira ati mva mbabarira, urashaje, babarira, twe twagiye turi kuri 15 urarengeje 23 ukora iki, bye, bahita mucyashira kabisa. None akamuha uruhusha rwo kujya kwa uncle. Ukumva se isi izaguka gute abantu batabyara? Uretse noneho hakabaho n'abandi bagenda kubera ikigare. Kavuga ati ngiye muri groupe bose bagiye mu ba diaspora, ubwo nanjye ndashaka mu diaspora. Akacaza wa muntu umuhendesha agafaranga akabaracitse. Next thing you know, muhira hari abakozi, muhira hari iki, wowe ugiye mu mahanga nta mukozi bagira, none urashaka bigende gute? The next thing you know, agarutse mu rugo. Rero abantu bose bagomba ahubwo nuvumenga ahubwo bose foko banza bagatahura icari cyo mariage, urushako ni giki, ubana n'umugore cyangwa n'umugabo ukagira n'inshingano ukora z'umuryango. Urumva, ifoko banza bakamenya the real definition of marriage mbere yuko bagiye. Ako tuvugije ukuri ngo ntabwo urimo gutera abantu ubwoba. Nongeje mu byo avuze, nta bwoba burimo, nta gutera abantu ubwoba, kubera ko baragenda bagashika ahubwo bo akaba ari bitera ubwoba. Wowe urimo uratera abantu ubwoba kugira ngo ejo n'ejo bundi usanga umuntu atinya inshingano. Ni hano usanga abatipe tiro rya mukecuru baravuga. Eswe tiro rya mama. Hari n'abandi umva nongeje hari n'abandi bana usanga umwana ari wabo ni umukobwa, akumva option yo kuva mu rugo rw'iwabo nuko yabona umugabo akagenda. Yego, akagendera kuri icyo kintu kuko adashaka kwa kundi kuba agira urugo rwe. Ni nayo mpamvu usanga benshi banagiye bagiye batiteguye. Ukumva umuntu ngo yagiye ku mu diaspora, ukumva umuntu yagiye ku muntu ufite amafaranga, ukumva umuntu yagiye. My friend, isaho igeze ni 50. Isaho igeze ni 50-50. Iyo uje nta kintu uzanye ku meza uri umukobwa kubera gushaka kwihutira, ni bya bindi utiteguye kubera gushaka kwihutira ngo ushaka uje mu rugo. Kwa kunduje wa mugabo uje afite amafaranga, wowe ntacyo ufite, ukaza gutyo ugize ngo ni ibintu byiza, ibyo bintu ntabwo ari byiza. Iki cyambere uwo mugabo azagushira hasi, uwo mugabo aza kubona ko nta kintu ari umwana mwiza, ikintu yakora wenda yaguteza imbere, agashaka ukuntu aguteza imbere, agashaka ukuntu yagufasha, ariko benshi mbona akaba ariyo mpamvu urimo kumugira inama yo kudashaka. Batari kugira oya, icyo nagira inama n'umuntu ushaka gushaka. Turagenda dusaga abasimbuka. N'umuntu ushaka gushaka w'umukobwa, ngiye mbona yuko yabanza akitegura. Ibyo birumvikana, ariko hari ikintu uyu mugabo antaye, umugabo akansiga, naho najya na fite uburyo nabaho. Yego, ibyo ndabyumva, ariko ngewe niba babyumvishe no nsubire kuri icyo kintu cyawe. Subiye kuri icyo kintu cyawe ngo nunganiye tiro rya mama kuri biya yavuze bigire rigufi bikoroheye kiratiro tiro gusa tiro kugira ngo nunganire tiro nibyo navugaga. None njyewe ubwanjye uravuga ati ni ngombwa yuko abantu babiri babana bahuza mu buryo bwo ari bwo bwose, ari ugushakana biciye mu mategeko,
cyangwa gushakana n'abanye bisanzwe babanye bisanzwe nibyo uri kuvuga yego numva ntabwo ari itegeko ntabwo ari itegeko nta n'uwabyise itegeko ariko turareba ngo nk'uko abantu bavuga ngo ni umuco runaka bakavuga ngo umuco nyarwanda nta muntu ugomba gusuzugura umuco nyarwanda nta muntu ugomba kubahuka umubyeyi ni nk'urugero ibyo ntibyitwa itegeko ariko bije mu muco twumvishe yuko ari ngombwa twumvishe yuko hari ibintu byitwa za kirazira ntabwo ndimo kumva uburyo mwicara mukavuga ngo umuntu yakabaye ashaka cyangwa se ntashake ntabwo n'ubundi uburenganzira bwo barabufite ubundi bafite uburenganzira bwo gushaka ariko turebe bakubwiye ngo kora ubukangurambaga wavuga ngo icyo ni giki ubwo ndimo navuga mobilisation ni nk'urugero y'ikintu runaka wavuga uti ubukangurambaga esuwe yumva gutukanya no Emalito ntabwo nguciye mu ijambo ariko nk'uko mvuze ngo si itegeko wenda warashatse narashatse yarashatse abantu bashobora kuvuga ngo kuko imwebwe mwashatse rero kandi muvuga ko nanjye nakibabajije yes ntabwo ari itegeko ariko biri hafi tangiye kunshyigikira we wasigaye wabyumvishe ngenda sigara n'ubundi reka nkubwire impamvu urumva ubwo no ngo urongera uhinda ndakubwira impamvu sigara si itegeko si ngombwa ariko birakenewe mu buzima bw'umuntu oya ari baradushanga ariko wabyumvishe nawe nagira uruhande rumwe hagarara kuri rumwe ngo si itegeko ngo ngo ari itegeko ngo ariko birakenewe ngo birakenewe no turimo turabaza ngo birakenewe byakabaye ihame wewe ngarutse kuri wewe uri kuvuga ngo wowe ngarutse kuri wewe uri kuravuga ngo mu muco wa Kinyarwanda mu muco wa Kirundi mu mico bini burya ubundi tugiye kuraba ubuzima 80% y'ubuzima tubayeho ni ibintu twinjijemo batwinjijemo batitaye ku cyo wewe wiyumvira batitaye kuri yo like yo as if wewe you don't have no power opinion no opinion rumva over yourself over you no kuvuga ngo buri ibintu byose tugomba gukora eske hakagombye kubaho umuntu utegeza ko kwiyumvira ko ugomba gushaka cyangwa ndabikora kuko numva njyewe as a person I am ready yo kubikora no kubikora ni kimwe kubikurikiza n'ikindi no kumenya ko ari inshingano ikindi yego so ubwo haciye hajamwe ibintu byo kuvuga ngo ndabikora kubera ari culture urabikora kubera ari culture wakuze ubona papa wawe akwita mama wawe uzabuzwa n'iki umwana w'abandi kumuhereza iki okay wowe urumva ugiye mu rugo rw'umuntu kugira uje gukubitwa inshi utafa umuguma muhiri wawe ariko kwera icyo turimo gutekereza mu buryo buri kote negative nituko dutegereza oya urimo uravuga ngo tuvuga ubuzima buri normal ubuzima actually bugaragara kubera ko it does happen abantu bagiye bazi yuko bagiye muri honeymoon bazi ko ari heaven on earth agashika byambere bakamwongera ijya kandi je nasubira ijya gatatu dusha nta the first thing yabwiye wa wundi nyera mutegeka kugenda akamubwira ngo natwe twese nuko twubaka what the heck gumayo murimo murafata ibintu mukasa nkaho murimo kubyitiranya ntago tuko turabyitiranya wifata ibibazo wahuriramo urimo urabwira umuntu ngo wijya guhinga ngo isuka iravuna kandi guhinga areza agasarura karya uremera ko ingeso iraba idahwera uremera ko imbwa itahebi yarara ibitegereje ko rigwira ndabyumva thank you ibyo rero niba ubyumva gutyo uratahura neza ko the way perseverance abagabo mufite wakirukanga inyuma y'umukobwa imyaka 100 igashira akakweto kagapindama paka umubonye kandi iyo umubonye uravuga uti umva nakwirukanze inyuma imyaka n'imyaka nawe uraje ubona yes urumva natubeshyeba oya simbeshye biraba abantu bere inyuma ya kamera baransurira biraba sibiba ibyo ndabyemeye biraba nukuri kw'Imana mwabaje gura mbere ko duhura nta hantu twahuriye twese twahuriye hano niyo mpamvu ata muntu n'umwe ugomba kubwira ngo itegeko ni
kurongorwa cyangwa se kurongora. First, ndakomeje nanone kubivuga nkuko nabivuze last time. Ubundi amahoro ni muri wewe. It always starts with yourself. Yego. Wowe ikintu kitakurimo racho kikora. Kireke. Ariko turi kuri ya koti ikubwira noneho ufite ubushobozi bwo kuba wakwegera wa muntu utangiye kugira za faiblesse zo kumva yuko atashaka, ariko muri mentalize bakakubwira ngo uyu muntu umugira inama. Wamugira inama yo kuvuga ngo niba utabishaka bireke, cyangwa se wamugira inama yo kuvuga ngo mwana wa mama gutya na gutya gushaka ni ibi ngibi, uko mwumvisha ikiza cyo gushaka. No ntibaze baguhende n'ibijya byose bisigaye biharawe ngo bridal shower. Urumva muri bridal shower umuntu araza akakubwira uko we mu rugo iwe bipanze. Ariko ibintu bya bridal shower byo tuzagira igihe cyabyo. Boratse mbikubwire ndagacaho ndengana ntago tuvugatindeho. Nibiriya urabizi ariko urabizi ibintu Mana nyagasani imigirwa mube muyihoreye tuvugishe igiclair. Ni kuriya ku muntu baba baje kukugirira bridal shower. Unabeshya abantu. Bridal shower umuntu arakubwira akaguha impanuro in general. Naho umuntu as a person, as me, ho gucuzinga ho bagira gute ngo nukuyungurura. Nkayungurura nkagumana ibingirira akamaro. Ibyo ntagirira akamaro nabyo nkabyihorera. Kubera ko hari abantu badatinya kuvuga divorce muri bridal shower. Alors que tuzi yuko muri bridal shower ni umunsi wo kunezerwa, ni umunsi wo kumubwira ko kujya kurongorwa cyangwa se kubaka. Ikibazo cya mbere muvuga ngo abagabo. Ngo abagabo. Tekana. Ngo bateye gutya. Urumva? Nta kintu byose nge nabivuze. Reka kumera hereza. Urumva? Akage naho umukobwa we cyangwa se undi muntu wese yaba karamuha wo kugenda akagira gutya. Gatahura ko niba mama wawe hariho circle yakuriyemwo yumva ko agomba kuyoboka umugabo. Akajya munsi y'ibirenge kandi yavuga agakoma amashati ganza. Ni nabyo azakwigisha. Urumva? Akakubwira ati ebana yamara kirazira guha umugongo umugabo. Niko bakubwira. Benshi niko bavuga. Bagati kirazira ninjoro guha umugongo umugabo. None se buriya kandi kuri iki gihe bigezweho. Boratse wese kuri kubivuga ari kubivuga. Birabujijwe. Urumva? Ikibazo yatekereza ibindi. Nta kintu ntekereje. Ariko ugiye kubiraba ukabitekereza. Hari igihe imvo zo kumuha umugongo zitaba zikuvuyeho. Urabyumva? Hari igihe uburwaye. Ikibazo so umaye inyuma. Oya, komereza. Darengana. Nge ibyo bintu ntago navuze ngo byose birashoboka. Aho twa no hose birakora. Ibiki bikora mara nge nta kintu ndi gutahura. Nzwansobanuriye. Oya, tagira statement. Kirazira kugira gute? No, niko bakubwira, bo niko bakubwira. Bakubwira gute? Ndakwiyamye. Reka ngusobanurire naho ujya wumva. Emarito nagukunda kumva. Ngenda baza. Reka ngusobanurire nge nabyumvishe neza n'amatwi abiri. Yavuze ngo. Yego. Baravuze ngo. Ngo baravuze ngo. Urumva kirabujijwe. Kirazira. Guha umugabo umugongo. Umutera umugongo. Ubwo reka ngusobanurire icyo muri ku gitanda. Icyo baba bashatse kuvuga no kuvuga ngo ni nk'hariya dushobora kuba twahabize like ushobora kuba wahabize an argument with someone. Noneho mwagiranye ibibazo mukajya kuryama mufitanye ibibazo. Hakubicara ngo mubikemure kubera ko mu cyumba normally na ahantu hari sacred. Na ahantu kabisa ho guha icyubahiro bien. Urumva? Mu cyumba cyanyu. Rero aho kugenda ngo mubikemure umwe agahita araba hari iyo ndakara agatumiriza nushaka upfe. Numamagare ntunanyikoze. Nibyo baba bashatse kuvuga. Naga ari that understanding of yours. Hagiye wari wumvishe. Bo, nanumvishe nabi. Mumbabarire nanumvishe nabi. Nenumvishe ko bibujijwe ababyeyi bakubujije ni muryama birabujijwe kumuha umugongo. Vuga imbere buri munsi. Sibyo ngenda vuga wenda abo babyeyi nabakera nibazi ko nyuma naho haje ni technology.
teknolojia kabisa. arumva n'ibyo urabyumva rero Nahise mbyumva Ari- rero. kizira kujya gutegeka umuntu ngo ugomba gushakwa ugomba kugira gutya na gutya at the end of the day bitakurimwo. Ni ugiye kubiraba twese hari ibintu byinshi wagiye ukora bitakuvuyeho, kandi ubu ahantu umuntu ageze yagera bikanka ko yibabarira kuko atakoze icyo umutima we ariko wiwe ikintu nanone ahantu narimo kwemeranya namwe, reka nguhe nk'urugero rworoshye. Umwana umutoza gusenga, urumva cyangwa umuntu mukuru ushobora kubwira uti gusenga ni byiza, gusenga birafasha, gusenga urumva urimo uramufasha, ni mobilisation ari kumwereka yuko icyo kintu ni ngombwa mu buzima. Bivuze yuko ntago bivuze yuko wa mwana cyangwa wa muntu mukuru ufite ubwenge, ushobora no kuba ari n'umuntu w'umujene ufite imyaka 25, ariko ntago bivuze yuko adafite amahitamo yo kuvuga ngo sinshaka gusenga ntacyo bimbwiye. Ariko we kubera kuza agaciro ko gusenga, uramubwira uti gusenga ni byiza, ugomba gusenga, ugomba kujya ku rusengero. Ndimo ndashaka kugira ngo numve uburyo urimo kumubwira ngo niba ushaka gushaka shaka, niba utabishaka byihore. Reka nkubwire, njyewe uje ukambaza kubera ko hari abantu tuzi ko n'ubundi iyo bari hanze nka monsieur madame, yego, ugenda ukicara ahantu ukavuga ati oh my god, za 11 kaba ukakati komana urumva bikaguma muri ibyo, wowe ukaguma ubona menga bisa n'urwatsi. Ariko harukana uvuze ka ceceka oya komeza ntago turimo gusobanukirwa like nka kujya kwantu you admiring a couple nyine kavugira he, ukavuga uti sha nanjye ni inkura ndashaka kumera nkabo. Urumva urimo buretse nkubwire none wowe tekana tekana gira gutya wowe unyumviriza amazi birashira tugume hamwe focus akira ngo amazi ubanze ugotomere gace ubundi ugarura umwuka and then dukomeze. Hari umuntu twese turafise abantu twa admiring, even up to now hari abantu abartiste abaki nyene ukamugira nka ntuze ukamugira nk'umuntu nka role model. Uravyumva avuga ati sha ngene yambara kabisa ngomba gushaka zira style paka hasi hejuru. Urumva nakapo ukayiraba ukavuga ati nanjye ni inkura ndashaka kumera nkabo. Utazi ko bagera mu rugo induru zikaba induru iri yari mask bambara kugira ngo aje hanze migaragaza. Nje rero ari umuntu aje kubimbaza nk'ukuvuza uti wowe ari nk'umuntu aje akabikubwira akakubwira ati nje ndaje tiro ndashaka umpe nka advice yuko ubona ko nshobora kubijamwo or not. Ngenda umuntu nta bintu nzi ku byo guca hirya no hino. If something is black it is black. If it's white it's white. Anyereberanya nawe. Urumva kubera ko ikintu kitwishe twishwe no kutabwizanya ukuri, kuko hari ibintu iyo tuza kuba twarabibwiwe before, hari ibintu kumbure byari kuba bitarabaye. But because we were never told ico kintu ngo motife ngo muri tradition ngo natwe twagiye gutyo nta muntu wabitubwiye, kandi iryo kosa ababyeyi bararikora by the way. Bararikora kandi cyane, kandi ni ribi niba if ufise notion ibintu byo kuza kugira amasoni umukobwa wawe ariko arakubaza mama ibintu bimeze gute, ubundi urareka kubimubwira kari ufise niyaje gukora amafuti wibaza ngo bizogaruka kuri we canke ni reputation y'umuryango yononekara. Urumva rero jewe first of all ikintu cyambere ndamubwira ndamubaza nti wowe as a person how do you feel? Are you ready? Because you gotta know yuko if you are willing kuva mu buzima kanaka winjiye mu bundi, shit are not going to be the same. Yego. Definitely you're changing everything kuva kuri A gushika kuri B, kandi abantu bose baba baguhanze amaso. So first of all you gotta understand yuko toi-même you are ready, and you are ready to face whatever that's gonna come. Kubera ko
ariko Twese turabi- ikintu rero Urumva? turimo gupfa ni akantu k'ubutera ubwoba buretse nta butera Uyego bwoba na face urimo uratera ubwoba ndiko uratera ubwoba ndakubwira bw'iki? iyo ni explanation je ndaguhaye Yego. nk'umuntu nta bintu byo kumva ebana nta bintu byo kuza kukubwira ngo nshireho maske nta maske nimwe njyewe kandi ndashimira umubyeyi wanje kuko nta maske yigeze ngirira yambwiye ati wowe nupfa azaba ari uko uhisemo gupfa nunabaho that's gonna be your choice as a parent nta kintu nakubwiye and I thank God kubera ko yarabimbwiye nta kintu nagiye ntazi rero uramubaza waragiye none urimo urabuza abandi kugenda no njyewe kugira niba naragiye kandi nkagenda mvuga nti I have a reason why ngiye you think you come my reason is gonna be her reason no kumbure aragiye kubera ko abandi bagenzi be bagiye kumbure arashaka kugenda kubera ko abona hanze ahita abyibuha arabyara yarushiwaho cyangwa hari ibintu azoronka cyangwa umugabo afite amafaranga menshi urabyumva every person has a reason why ashaka kujya gukora ubukwe there is always a bigger picture ahubwo marito ahubwo why ahubwo wewe why wumva ko ari abantu itegeko bakora ubu njye reka mbikubwire icyambere kandi ndakubwira ibintu bifite facts ibintu murimo kumbwira nta facts bifite ego impamvu ngo nta facts bifite icyambere umuryango kugira ngo ubeho hagomba kubaho union urukundo ubumwe ubumwe niba umusore arebye umukobwa akavuga ati uyu muntu ndamukunze umukobwa akareba umusore akavuga ati wow this is my type cyangwa se uyu niwe muntu wanjye birahagije se wabonye umuntu ukamukunda urukundo rurahagije se kugira abantu babane nta kintu gihagije reka kubera ko ikintu cyose mu buzima kirigwa ariko ikintu ndimo kubabwira none se umbwiye ngo utanze uburenganzira bwo kuvuga ngo umusore udashaka si ngombwa ugasa nkaho icyo kintu gihaye intebe si ukuvuga ko kitari kiriho cyari kiriho pe ariko gihaye intebe weretse yuko nta kintu cyatari cyo kutubaka urugo ubwo ariko uramaze kwicara ntaguciriyemo umaze kwicarana na generation y'ubu ngo wumvize ibitekerezo abo bo ngubo ni danje uraje ni danje kubera iki ni danje cyangwa uraje ni danje ni danje ni ukuvuga ngo bo kubera iki nibaje mpamvu se ngubeshye abantu b'iki gihe abajene b'iki gihe none se reka nkubaze wewe wibaza ko ari kubera iki bari baje mpamvu ndagohereza ingero zoroshye twavuze mu buryo bwa tekinoloji haje abasaza ba tekinoloji urumva tekinoloji umusaza aravuga ati igihe ndashaka kubaho uko nshaka ngasaza neza kandi gusaza neza ndashaka mwana mutoto ngenda mukubita ifaranga nta kibazo gihari icyo nshaka no kugira ngo agire gute ankoreka massage mfite akana ka duna urumva noneho ugasanga wa mukobwa rero bakavuga ati ariko ubundi ngenda ajya kureba marito ndabavugana nawe iki ngo nuko ari umusore ndeba turi mu myaka imwe cyangwa se turi mu cyiciro kimwe marito ni umuntu wera ukirangiza kaminuza cyangwa ni umuntu ukishakisha reka uyu muntu reka kuta umwanya nawe ahubwo ati cyangwa akavuga ati ubwenda njyewe imyaka irasa nk'ayiri hejuru reka mvuge nk'abajene b'imyaka 24 n'irindwi bashaka agahita avuga ati reka se ubundi uriya muntu Jacques urangije segondere ejo nakurangije kaminuza ejo bundi utaranabona n'akazi kandi ubwo aramukunda pe igihagararo yaragikunze ibintu byose yarashimye iwabo yarashimye arareba akavuga ati uyu ni umusore nshaka ariko akabura inzozi z'umufuka arangije akavuga ati uyu nguyu rwose nta kintu mvuganye nawe atariko kugira ngo ndeke kumubabaza ngiye ngo nane nadiri n'umusaza wiwe nzajya muha care ku ruhande siziri uzi ibyo bintu akakwitaho ahubwo rimwe namwe usanga aya mafaranga umusaza atanga Jacques niwe yarya urumva no kuvuga ngo isi igeze ahantu abantu barimo kwibaza bati ese mu by'ukuri urubyiruko rw'ejo n'ejo bundi nuruye aba engineer nabaye aba doctor nabaye abantu nabaye none namwe mukavuga muti ntago ari itegeko gushaka ukuvuga ngo ntago ari itegeko gushaka uri muri accelerate wa mujene kumva yuko noneho ye baba we arahita kubwira ati
baby wambonye oya none se wewe urumva kujya kubwira umwana mu matwi ukamubwira ati ugomba umva nanjye narashatse ni ku nguvu ntabwo ari ku ngufu ariko mwere Urumva? ni nko kwabwira umwana ngo waba ubwiye umuntu ngo ni ku ngufu kubera ko we ntago akubwiye ko ashaka gukora ubwo bukwe ntago akubwiye ko jewe ahantu ngeze ndumva hageze ntago akubwiye kandi by the way ku bantu dufate bafise ababyeyi bari strict hari ibintu hari n'igihe bitaba bivuye ku mubyeyi ngo abari strict hari igihe biba bivuye ku ma cultures bose turabizi hari igihe mbwira ndakumva ntubihakane kuko aha twoharara tukahirirwa tukagira gute hari umuntu akubwira ati jewe se shaka gukora ubwo bukwe cyangwa se shaka kurongorwa cyangwa se shaka kurongora kuko nta nduru mu nzu nshaka kuko hari induru z'abagabo nakeneye hari induru z'abagore ntabwo umuntu uza akaza akankontorora urabyumva hari ibintu ntashaka mu buzima and again wowe uri kuvuga ngo ugwaruka gubu wowe uri kura man barabona icy'umutuku n'iki barabona what's black and what's white if you choose gufata urutoki ukarushira mu kabanga warangiza ugakoza mu zuru cyangwa se mu jisho who sent you sent yourself kandi warubizi yuko ukoze mu kabanga uragiye ukoze mu jisho before ukaraba yego rero ngo nico kimwe ntago urubyiruko bw'uyu munsi rukora amafuti kubera ko rutayazi no rufata risk no matter of fact nta kintu na kimwe batazi kuko ubu byaroroshe reka mvuge mu bihugu byo ngaha nta kintu na kimwe batiga ku ishuri barabibigisha ku ishuri twebwe tugenda tuvuga ati okay twebwe basi hariho indero runaka twahawe twari dufise kubera umuco utari utwemereye turabahisha ibi kubera ko umuco utari ubemereye bagomba kuba strict for some reasons yuko hari ibintu ugomba kugira gute niwica umusere nyuma mawazo kamabere ibintu nk'ibyo hano arakubwira ati ndugu yangu papa ubonye adugijijwe 911 nta kintu na kimwe atazi nagiye kuvyemera hariho umwana peut-être umwana mutoyi bamubaza bakabimubaza mu ijambo ry'Imana bakabishyira muri sous forme y'ijambo ry'Imana bakamubwira ati harya umuhungu n'umukobwa iyo bahuye habiki kandi bikaba muri sous forme y'ijambo ry'Imana barabyiga kuva ku munsi wa mbere atonda muri mwishuri gushika azorisohokemo ngufitiye inkuru nziza we n'umuryango wawe niba wifuza kugabanya imihangayiko cyane cyane ku bijyanye n'amikoro y'ejo hazaza ukuri nyako nuko akabano k'iminsi gace bwakibona tegura rero ejo hazaza hawe uyu munsi Trefine aragufasha kurebera hamwe ibigendanye n'umutungo wawe ndetse no kubyaza umusaruro uko bikwiye kubona ubwishingizi bw'ubuzima ubw'indwara zikomeye n'ubw'ubumuga ibizwi nka life insurance kubona ubwishingizi bw'ubuvuzi n'amenyo kubona ubwishingizi bw'ingendo supervisa n'ubw'abashyitsi kubona ubwishingizi bw'amatsinda n'ubw'ibigo kumenya ibijyanye n'inguzanyo ndetse no kugura inzu gushaka ibisubizo ku bafite imyenda ibijyanye na konte zo kuzigama no gushora imari zifite inyungu zisumbuyeho akarusho guhabwa amakuru kuri izo serivisi zose nkubwiye n'ubuntu umukiriya nta na kimwe asabwa kwishyura hamagara cyangwa se ukoresha WhatsApp kuri 613 413 766 75 cyangwa se utwandikire kuri email erega ubuzima bwitwa ubuzima no kuri muzima so bivuze ngo kuba uyu munsi niye saha hari ama decisions mabi urubyiruko ruri kucamwo cyangwa ruri kubamwo no kubera ko it's their choice it's not because they don't know what they're doing they are aware yuko ibyo bintu ntibikogwa ntibibaho nta hantu byakabonetse experience they still do it ni nka kuriya ko kuva twese tuba tuzi yuko mu adolescence y'umuntu igufata gutandukana hari abo yafashe birukanga kunywa itabi kunywa urumogi kugira gute kuja mu isengero hari abantu batigeze banayigira retour bakagira retour d'âge aisha retour d'âge yo ni ikibazo urabyumva ibyo byose nico kimwe it's the same thing rero ntimuze mwicare ngaho ngo muvuge ngo urubyiruko bw'ubunye ngo ubizi mu Burundi bararirimbye ngo vyemere ngo gufata risk ngo kubera ko no kutayifata nayo n'indi risk urumva ikintu cyose everything noneho hantu technology igeze
ntiwombwira ngo ibibi ntabyo bazi, ibikorwa ntabyo bazi, ibyiza ntabyo bazi. No, Peace. nta kintu na kimwe tutazwi. Sasa tugara ku musozo, njye ndashaka kugira ngo nibarize akabazo k'amatsiko kandi akababaza mwese, buri wese aragasubiza ukwe. Uri umuntu ubu nonaha w'umubyeyi ufite abana, uri nanone wa muntu urimo kubwira abantu ati gushaka n'ubushake bwanyu. Ese uri kuri ya kadire y'umubyeyi, ntago byagushimisha kubona umwuzukuru? Okay. Ku buryo noneho ubu ngubu watangira gukangurira abana bawe kuba bagira gute bashaka. Erega n'umwana uramubona ukabona ukuntu ameze no kubana nawe, ukareba maturité yiwe, ukabona ukuntu aba, ukabona ukuntu ari responsable, ukabona n'ukuntu ameze, ukavuga uyu muntu anashatse n'umugabo akamugirira nabi, n'umugabo akamuta, uyu mwana ashobora kurera abana be. Uyu mwana wanjye, abuzukuru banjye bazabaho, sibyo? Ariko ukabona umwana ntacyo arigezaho, sibyo? Ntago wamugira inama kujya gushaka, kuko ugomba kumutegura first. So naho yaba ari ready, iyo myaka ari responsable, ahubwo wamubwira ati bitewe na experience waciyemo, ibi nibi ntuzabikore muri urwo rugo, noneho nuja mu rugo ukabona umukunzi, ibi nibi birabujijwe, ugize at least akagenda avuga ati hari icyo nzi. Kuko tujya mu rukundo, ubwo urumva ko yagarutse kuri jewe sasa. No kuvuga ngo no sindagaruka kuri wowe kuko wavuze se ni ngombwa, si ngombwa, nakubwiye ariko biri hafi. Ni sante kabisa kugenda ugashaka. Burya uzareba abagabo, umugabo ukabona umugabo afite 50 ans atigeze ashaka, umurebe aba ameze nk'ikidebile. Hari ikintu kiba kimubuze muto. Siko bivuze nkasanga hari umuntu tuziranye meze gutyo ba. Oya, reba abantu batara, nawe uramuzi uwo muntu. Reba abantu batarashaka bari muri za 40 50 gutyo. Ngira ngo afite 49 n'ibice nka 5. Uwo nguwo uzamurebe ntago ameze nk'abandi bari no. Kubera iki? Hari ibintu biri mu muntu bigomba gusohoka, biriya nibyo ni ngombwa. Ku bantu bakuru ubwo barumva ikintu kigomba gusohoka, kikagusohokamo. Ongera umbaze ikibazo mbajije. Ubwo si ikintu kigomba gusohoka, ashobora kuba yagisohora atashatse. Akagisohora atashatse. Aha, aba bantu barashaka ikindi kiganiro cyihariye. Oya, n'umuntu burya, reka nkubwire, uzarebe n'abantu bashaka bari muri za 60 n'aba bazungu muri ibi bihugu turimo, ugasanga umudamu cyangwa umugabo afite imyaka 65 cyangwa 70, ariko akakubwira ngo agiye gushaka, afite girlfriend cyangwa boyfriend. Ntabwo ari ukuvuga ngo arashaka uwo baryamana cyangwa arashaka umuntu baba bari kumwe, kuko biri ngombwa. Nibyo ndikubwira, umuntu muri kumwe buri munsi, urumva mugenda muganira, akakubwira umeze gutya, akakubwira umeze gutya, ni ngombwa. Arakomeje kuzi wawe rega. Wabyumvishe? Ndacyari kuvuga ngo si itegeko. No, aho ni mu gihe umuntu ngenda keka wowe. Reka dusaba abantu batwandikire comments. Ntabwo arimo kubyemera. Yazamuye ukuboko turebe. Yazamuye ukuboko. Okay, reka tumuhe ijambo. Yazamuye ukuboko hakurya yabazamuye ukuboko. Mufate microphone. Wowe oya uriya ni wazamuye imbere yawe. Fata microphone. Akaba dukurikira ni producer wacu ariko aravuze ati kabisa ntabwo nemeranya n'uyu muntu. Kabisa. Ngewe narashatse kandi nzi ibyiza byo gushaka. So navuga yuko gushaka ari ngombwa. Ubwira umugenzi wawe ngo urasa n'Imana yishime. Ayiwe, bwira umugenzi wawe ngo urasa n'Imana yishime. Ngaho twishime nyene. Okay, reka dusubire hariya wari uri kuvuga wenda. Je namubwiye ambaza ikibazo yakubajije wowe.
ngiye ikibazo namubajije navuze ngo ese ubaye uri umwe mu babyeyi babyaye ukaba ufite wa mwana urimo kutubwira nonaha ngo umwana ntago namugira inama iyo ari yo yose agomba kwihitiramo gusa ngiye kuri gihe namubwira ngo gushaka si ngombwa kuko nicyo wagarutseho ntabwo igihe gishobora kugira ku buryo wumva noneho nibura basi wifuza n'uwo mwuzukuru. Reka rero ubona kuri yabivuze ngo umwana uramuraba. Ababyeyi ndabagarutse ko cyane tuzobagaruka ko ndabasabye tuzobagire ku kindi kiganiro ko numva umenga harimo amafuti menshi y'ababyeyi kabisa. Reka nkubwire bon sindi ko ndabajuja yego mugabo jewe ni consta nagize barafise twese dufise mentalite y'ukuntu dukura mu muryango batubwira ngo kubera ko papa ari docteur nawe ugomba kuba docteur, kubera ko mama akora gutya na gutya nawe ugomba kuba umeze nkawe. Kandi umwana we bwite hari talent kanaka urabizi ko ayifite, uri capable yo kumwishurira ayo mafaranga kugira ngo akore icyo ashaka. Mugabo instead yo kumuha ubwo burenganzira bwo gukora icyo ashaka ubigereza gute? Ubizanye muri wewe. Agomba guhonyora mu ariko uradusindishije. Reka nkubwire ufashe professionalism uyivangana. Reka ndabikubwira aho ngaruka kuri ibyo by'abana. Aho ngaruka kuri ibyo by'abana ni kuko ndagaruka ndamwunganira kuco yari yatanguye kuvuga kuko wowe kuntu yari karabivuga yari ko abivuga abizana muri we yo kukumvisha yuko ngo aracahagaze ngo gushaka ngo nubundi ngo ntibiri necessaire ngo mugabo biri healthy. No, jewe standing on one point. Iyo umuvyeyi abona ko umwana ari duwe mu kintu kanaka nuko ababyeyi bose bashaka ko twese tubera aba docteur icyarimwe. Bashaka ko tuba aba engineer, bashaka ko tuba aba pilote somehow. Utize science nta kintu uvamwe mu buzima. No, uwize indimi araba umu interprete kandi akabaho. Uwize kiniki araba umu interprete kandi akabaho. Ikibazo ahantu kibera ku babyeyi nuko nta mwanya bafise wo kwicara ku mwana mubaza ati mbega mwana urashaka kubiki cyangwa kumwitegereza. Nta mwanya bafise umwanya wo kuja mu kazi, bakava mu kazi bakaza bagatanga amategeko bakavuga kubera iki inzu isa gutya, akabyuka mu gitondo nanone akagira iyo ikaba ari yo routine. Ukabuzi ko umubyeyi yatashe ne kwirukanga mu byumva kubera ko mwanziki induru. Instead yo kwicara umwana uyumugize umugenzi akubera inshuti. Iyo umweretse kuri gikoko aragutinya nta n'ijambo yacira hasi. Sinzoja kubwira mama canke papa ngo nje numva nshaka kuzobiki atarigeza nyereka yuko réellement kiri ngombwa ko urumva anyitayeho gushika kuri ugo gwego go kumva yuko agomba kunyumvisha kuko abana bari curieux na curieuse nibo bantu ba mbere bagira ubwenge. Byazimye nta gikomeza urumva nibo bantu ba mbere, abana nibo bantu ba mbere bari manipulative, ni aba manipulateur ba mbere, nibo bantu bazi ubwenge. Umwana araza akakubwira ati ma umwana va uramaze kukibazwa ico kibazo akakubwira ati mama umwana va kandi kwishura aba yacize wowe nugira icyo umubwiye kwishura aba yabyize. Umuntu ngo ndagenda nkamusuma ndamugura mu isoko, naje kumugura mu isoko kandi we baba bamuhaye detail ebana reproduction y'ukuntu yose igenda. Kaboro nabonye kuri IG ko umwana yashitse yinjira mu modoka kwa se na nyina bagiye kumutora akavuga ngo today I did not like ngo what we learned today. Baramaza mwiziki ngo jewe ngo twize ngo biology ngo yingene ngo akora acara muhindukirira abwira se wiwe mubwira ngo is that how you do it mom? Urabyumva kandi abibajije mu rugo ntibamwishura ariko avuye ku ishuri atahanye igisubizo cy'ibyo bintu byose. Ni ukuvuga ngo umwana biba ngombwa kumwicara kukamubwira ko abo bana bakenewe cyangwa badakenewe. Hari n'igihe kuri ibyo bintu avuga ati mani ngiye twakuze mu rugo mbona ari imiruho gusa, ubundi why would I just kujya hariya muri ibyo nkaca muri ibyo nyene. Urumva umwana wawe nkuko yabivuze ubu mubona ntago ari ngombwa ko ugo rushako ruhaba mu gihe ubona ko umwana cyangwa se wamwicaritse
akakubwira neza ati ma ngiye bitewe n'iyi sahani iri kurajya wallahi ndumva ntajya gutabukira gusa pe hako nicwa n'agahinda k'umwana nikoreye amezi 9 ubiye kuri rya jambo gutabuka hari ikindi kibazo kigiye hari inyunganizi hari I want to disagree with you. I'm going to disagree with you at this point. Kuko uvuze ikintu cyiza uvuze ngo ukabona umwana wawe ukuntu ameze bitewe n'ukuntu yakuze, because we have to understand trauma it follows us. Urumva ukabona ukuntu ababyeyi banyu babanye nabi n'iki byose ukavuga ati nanjye uko bizagenda. Right? Because you didn't know any better. Right? Ariko aho ngaho niho umuntu wese nkuko yavuze umuntu wese arivukira somehow. Right? So niyo mama wawe yarashatse nabi ntago uvuze ko nawe uzashaka nabi. Right? And then on the top of that, njewe for me, I would encourage people to get in marriage. Kwako gise yavuze ukuntu nyene iyo companionship ikenewe. Urumva kugira ngo unasaze neza. So kubwizo mpamvu sibyo nago maybe I want to be like I want to be in the middle somehow. Oya jewe sinigeze mvuga ngo sinomubwira ngo ntashake. Je no mubwira nti oya Deja fini. Jewe babimbajije ndavuga nti jewe no mubwiza Claire. Urumva? Jewe nk'umuvyeyi wari kuravuga yuko abo buzukuru wobo bashaka. Ni gikogwa hari gihe iyo umwana yakuze navuga gute? Uda following up n'umwana. Kuko umwana uramwakompanya. Ibintu byose muri stage yose y'ubuzima bw'umwana ugomba kuba kumuherekeza muri byose. Right? So iyo atigeze abona gatege ku mubyeyi habe wowe ukaza kujya kuko hari ibintu twiga, hari ibintu ndashaka kwiga ukuze, hari ibintu ugomba kwiga kuva at a certain age kugira ngo ubashe gutahura no kumva iyo bija. Uko wowe uri kuramvuga yuko ata muntu je nta muntu nobuza kugira. Je navuga nti if that's how you feel and ariko hari icyo twita encouraging. No. Encouraging, that's one. Remember, the encouragement is there. Kubera ko mugabo je before I encourage you, you need to understand. How am I going to understand something that I don't know? But that's what that education you're talking about comes. Right? If you nakubwira nti nukuri. I'm supporting you 100%. Ukamubwira uti njewe nzana guherekeza nzana kwambarira nzo kugira ibyo byose ushaka. Ariko you make sure yuko wowe as a person you are ready. Ubyiyumvisha wewe kubera ko nge nibikumvisha nshobora kukubwira uko jewe bimeze, which usanga bigarutse hahandi kuri bya bindi nyene uvuga uti bigomba kumera gutya. I'm gonna continue to disagree with you. Muri kuvuga nje ndabitekereza ndi kugenda mbitekereza Marito gushaka biraryoha ni byiza ariko gushaka biraryoha pe washatse umuntu muzima ibyo ntawe bihakanye rega ibyo ntawe bihakanye ariko gushaka ni sawa gushaka biraryoha umva birimo bivura indwara bivura umusonga bivura umva kugira umuntu wawe ufite ugira inshuti. Bwira abadukurikiye uti mumbabarire nari nibeshye. Oya mumbabarire ntago nari nibeshye ahubwo nabivuze mu buryo wenda butumvikana ariko hano tuba turi kungurana ibitekerezo. C'est ça. Turi kungurana ibitekerezo. Rero erega opinion yanjye siyo ya buri muntu wese. My point. Encouragement yo ku encouraging umwana, that's okay. Umwana gufata umwanya ukamenya ico umwana ashaka kuba. And again impamvu nkomeje gusaba ikiganiro cerekeye ababyeyi kubera ko I'm sorry to say this, n'abanyamafuti ariko nta mubyeyi wemera ikosa. Nibyo. Urumva n'abanyama nzamuye ukuboko. Ibyo ndabyemeye. Oya ibyo avuze. Erega umubyeyi arimo aravuga ntabwo emera ikosa.
bararyemera ariko ntabwo bapfa kubibwira umwana. ababyeyi si bose ariko na Urumva? ongeraho si bose. Okay, navuze ngo la arashaka majorité. kutemera ikosa Kuki utemera ikosa wowe ahubwo? Vuga si bose Umva, kugira ngo navuze avemo arashaka La kuvuga majorité. wadugije mbere. ntago ndi muri iyo majorité. Ntago ndi muri we wadugije mbere, reka tu- yuko ndemeranya nawe yuko hari decision z'ababyeyi zikora ku bana. zijya ku bana bitari ngombwa, bituma umwana adafata orientation yiwe ikwiye, bituma umwana atisanzura ku mubyeyi, bituma umwana yumva yuko atinye umuntu yakagombye kwegera. Urumva ibyo ndabyemera cyane, kandi icyo kiganiro rwose Ni ukuri kw'Imana pe. tuzagishakira umwanya. Genda bivuze kubera ko like nibaza ko hari abantu nigeze kugira question and answer kuri IG, ndabaza ikibazo kigomba gusa nkaho abantu barabaye kubera ko ababyeyi the way bikomporta n'abana. Wewe wari arari suppose kugusutena ni wari guca intege, arakubwira sinzi ukuntu tuzobigira kugira ngo mentalite z'ababyeyi bamwe zihinduke. Naha ziri buhinduke reka harabari mu byo. Urumva kugira ngo mentalite z'ababyeyi bamwe zihinduke, babone ko ikintu cyose as long as umwana ari soutenu kishobora kumuviramo ingaruka nziza. Kubera ko singira mbe nk'abandi bavuga ngo none ngo abize bose ngo uko bicaye. No. Simvuze simpirimirije abana ngo ntibaje ku ishuri. Wapi? Mugabo nimba umwana mbaye wa mutipe uririmba mu Rwanda hagiye yitwa nde? Ni benshi baririmba. Apana rya. Uyu yaririmba repete ninde? Repete? Niwe yavuze atumva mani nabo wanyuma. Okay, niba inyuma yanje hari umwana umwe ubwo sinabana nabaye wanyuma. Ariko igiharuro naronka 0. Ariko njanye muri muziki ndakumva ndakumera nabi. Ndakumva 100%. Urumva? Ibyo kugira ngo umubyeyi atahure ko umwana agiye kwiga muziki ni ikibazo, ni ingorane. Muziki egare kuba umuvuwayu, muziki egare kunywa itabi, muziki egare ariko reka nabyo biterwa n'ibyo batwereka. Hari ureba wareba uko nameze nawe ukavuga ati no oye ushaka kubijamo ukaba different. Nago kubera ko umwana wo kwa naka yabaye gutya canke kubera ko ufise reference y'abandi bose uko babigenda ntibisigura ko no gwawe kuko akarimi kararema. Hari igihe uvuga ikintu utakigambiriye ariko ucatuye ku mwana kandi kikaba exactly the way you said. Wowe uzingura kurarera alors que uramwisha atabyuze. So ntushobora gufata urubyaro rwawe ngo umubwire ngo ntushobora gukora iki inye kubera ko tu n'es pas capable. Nta muntu numwe atari capable yo gukora iki. Tiro rya mama. Reka tubwire ngo murakoze cyane. Reka nshimire cyane Tiro rya mama. Reka nshimire cyane Gisa, turi kumwe buri gihe kenshi gashoboka rwose. Hanyuma tubwire ngo turabakunda cyane. Ikintu numvishe mu by'ukuri nuko mu bintu byose dukora ari byandi twavugaga ngo ese mu by'ukuri gushaka ni ngombwa cyangwa biki, mbere yo kugira ngo ujye kubwira umuntu amaze kugira imyaka 40 ingahe cyangwa 20 ingahe yo kubaka, hera umwana akiri mutoya, niba ari urwo rugero urumwereke kuko arwumve. Ureke kujya gufata decision umwumvisha ibintu nawe uzi yuko ejo n'ejo bundi bizamugiraho ingaruka, ugatangira kuvuga ngo kubera iki nagiye kumubwira ngo ngiye gushaka cyangwa se kuko ngiye kumubwira ngo afate decision nk'ingiyi. So ngira ngo nubwo tuba twigana ni nka topic ariko haba harimo amasomo abenshi bagomba gufata, abenshi bagomba gutekereza bakavuga bati ase mu by'ukuri hari icyo atatubwiye, ese mu by'ukuri ibi birakwiye. So ni byiza ko dutekereza kabiri mbere yo kugira ngo tuvuge ngo dufashe umwanzuro runaka. Hanyuma reka bagure ngo turakunda cyane, turacyafite byinshi byo kubahereza, turacyafite byinshi byo kusangira namwe cyangwa se kuganira namwe. Hanyuma abakunzi ba Emalito TV munyarukire kuri Tiro rya mama, mukanda akantu ka subscribe, mumwereka urukundo, ibintu bigende neza cyane, umwe twese dufatanye kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze ugende neza cyane. Musene Bali Emalito is my name. Blessing. Bye guys. Bye bye. Share, comment, like and subscribe on Emalito TV.